Akiaria kanitha-ini wa Redeemed Gospel mwena wa Huruma guku Nairobi, Sonko niaugire ni agatabania mucemanio muthenya wa rucio na atongoria othe aria macaguritwo kaunti ya Nairobi niguo mambike mitaratara ya kurehe urumwe, wiguithanio na thayo kuri muingi wa Nairobi ta uria urari mbere ya githurano. Wabunge wote wa Nairobi, MCAs na rejelea tena, tuache tofauti zetu za kisiasa, na mimi nadhani kesho tutaita mkutano MCAs wote wa Jubilee, wa NASA, MPs to discuss hii mambo ya peace. Oho Sonko ni ateithiririe family iria ihutitio ni ngahiha iria irari mwena wa Mathare kuria maheirwo nguo, mirengeti, irio oro undu umwe na kigina kia 300,000 niguo mambiririe miturire yao weru. Hao watu wakaletewa chakula, unga besi 100. Na viatu za watoto 2,000 na pia napeana through kanisa 300,000 waanze maisha. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Kariuki wa Wachira.